semana de esperanza para los pueblos oprimidos del mundo, en el cual se enseñaba que una derrota parcial de las fuerzas populares no constituía en ninguna manera la frustración definitiva de las ansias de libertad de los pueblos. Certo no, non so, non è, forse l'ultima se non è, o è, si sarà. L'ultima volontà sopra il silenzio. Vieni di qua, dammi solo un momento. Fragilità che diventa clamore, e un scorrimento, un sorgente d'incanto. Piccolo lamento, gioia ed amore. Tenue soffio di vento. Siedi di qua, dove tutto arrivare, e se mi addormento non lo risvegliare. Via di qua, in su, in giù.